Ba raletse mogote o tseneletseng wa Mahikeng ba batla badiredi pholo ba kwa malapeng ba thapiwa seleruri le go duela go feta dikete di le 3,500. Letseno le ke le kreya le lenyenyane ha ke kgone go iphedisa ka lone. Babereki ka rona ba bangwe ba tlhokafetse ka ntlha ya gore le bone ba kgona go nna infected ke malwetse a re a tshwarang ka matsogo a rona. Ha puso e sa tsiboge Nehau e tshosetsa go bolotsa strike se segolo. If we deal to the Premier of Northwest, we must do as we did to Supreme Mohomapili, not because we're infection, but because Mohomapili failed to deliver. Therefore, if the current Premier or the current government of Northwest failing, then comrade, you must be not sympathetic. Mokgoro a re ga go sepe se se ba thibelang go dira seo. Where I'm at fault and I'm not fit to do the job I'm doing, I would appeal to everybody. Don't destroy any of the assets of community. They need this. I will live peacefully. Nehau ya re gape e akanya go tseela morero o kwa kgotlatshekelo. Itumeleng Kgajane, SABC News, Mahikeng.